Makhosini amakhulu, ingane zakwethu, le nto yokuthi wena sangoma owathwasa nowenza okwenzayo ukuthi wena udimande ukuthi ufuna ukukhothanyelwa ekhaya kini, noma kokwenu noma phezulu iy'ngane zakho nasemndenini, iyeke wesangoma, iyeke wenyanga, wena othi unamakhosi. Abantu mabakhothame ngezenzo zakho nangakho konke. Niyeke le nto yokuthi umuntu nidimande abantu ukuthi banikhothamele banihloniphe, kodwa nina beningakwazi ukukhombisa lokho, nezenzo zenu zibe zingakhombi ukuthi niyayidizeva leyo nhlonipho. Ngane zakwethu, sesikhathini sokuziphuva njengamanje, hhayi indaba yokuy'khukhumeza ukuthi unamakhosi amakhulu ney'thunywa ey'nkulu kunjani njani. Ayisisebenzi leyo nto. Abantu kufanele sibone sikhathele abantu abahluphekayo kodwa ababhizi badelokhu bafuna ukuthi benzelwe noma basizwe abanye abantu noma benqabe.